Pini chiti ni phai Kritroxia ni India Prime Minister Narendra Modi amahang ke thega ni pen pache tondunsi Assam angkang pialong Suri isi sose adimalong Amrit Sarovar scheme pen langteng mate langkepang pen jia phan kang pualong pen pache tondunsi Karbi Anglong along ta Karbi people holds tada langso along East Karbi Anglong apartment long pharo isira ingkoi lapen West Karbi Anglong apartment long trok nerkep adimalong saiki klem ke chengji aphan MP Horen Singh Bepen kang pupon Lakhak trainer ke Lumbajong constituency ke parlomati Karbi people's whole taralang soalong Karbi Anglong lapen West Karbi Anglong apartment kaddu kawi long pharohini adimalong Amrit Sarovar scheme pen langkepang pen mati langteng tingpon po Bangsong bong pen East Karbi Anglong apartment long pharoi sira ingkoi lapen West Karbi Anglong apartment long trok nerkep adimalong langkepang pen adim mati fisari ke teng ke claim ke chengji aphan pini MP Horen Singh Bepen kang pupon Bangso Amrit Sarovar mate langteng kiteng nang ko kathela ke nonakai ke RV ke jang nang jum bom penajok ki jona lang nang kaduria sonsi do bomlo lapen longle arlo ke dositame nang hanuk bomlo lasila haya ki sung pen ke khangji aphan pura Indian Prime Minister Narendra Modi kamatha pona teng pen konatma langge pang pen me mate ke teng me adim ke teng ponji aphan kapin khara teng pen Assam angkang pialong ta longsuri isi sose adim langipang pen mati lang tengka selamasai ki claim ki chengji aphan kang pupon asonsi Karbi Anglong na pen West Karbi Anglong apartmenta ing pupon lo isi bangal hai no the people silam Amrit Sarovar hai di nang chor bang kan ke arwe ke yang komulo dan water level long le lo hai di harnuk bom lo lasila so langyong se prejar bunde polote monon phi bang ke kijuna lang phan tame monit tum ke long sung pi asino bang tum prime minister ka matha pan ke meloje lang scarcity ka we de phan bang ke non fancy nama ke teng me lang pang pen thai du bote pang pen long pola sila Amrit Sarovar comment pen jadi 7.5 bigha salong le long dak de lo mu pen le lo 200 Karbi Anglong lo tamen pe all over Assam bang pini ke 1000 bak bang so kam ke cheng poni phaning pu ponela Pini bangso Amrit Sarovar scheme pen Karbi Anglong apartment long inkoya dim ki claim pang chengpon lo lapen West Karbi Anglong apartment long play dim ki claim pang chengpon si ke bangji mati jonga chiklo angbong patang pon po laso Amrit Sarovar scheme along hemso solar light lapen ahoy aphan fencing pen chenglok kapre our side doji pusi PD DRDA Sasikanta timong pen nang pachini do Pini ani sontot Karbi Anglong ta 20 numbers koi adim pini salam pangcheng lo apan West Karbi Anglong kai pli sontot chi all Assam da pini ani bangke surisi suse adim pini pen kampang cheng lo Amrit Sarovar pu alam pokhri pen sontham scheme dak dupo isi ke same guy lo honorable chief minister samagro grama unnayan yojana lat isi scheme lapan funding mangpo laso pan itum pan MGN rega Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee ek scheme long penta dak 3 layer hormu thisu layer play 3 layer pension dupo dak songbong fencing ta ditum dak bilong po fencing deta kali dak kelang hi phan chokidar po ba jale puta dak hemso sidra solong dak hemso dista dupo ladeta kali la puri sari free long free apala office thengno la long pho dim ta solar light pen sidak so scheme dak palu dupo Pini bangso Amrit Sarovar scheme kang pupon along MP Horen Singh Be MAC Johnny Timung DC Debarkarnath IAS KCS Amaipu Chandra Singh Kro KCS Kongchun Bang Vidya Singh Rongpi PD DRDA Sasikanta Timung Penchenglok EE AEE Lumbajong Development Block Klembang Phu Klembang Phiatum Chetongdun News Report Karbi Anglong Live